party William Samuel Ruto eishoo Ole Ntutu metaa ninye oshi oipeperusha embendera e UDA te Narok County. Nikijito kira team Willy kintashe farm nimikiata enkuretisho. Ore oltung'ani mmoja ojo amiraki yiok enkuretisho eton ninye meyiolo Kenya orkala lentikiti naishori oltung'ani. Kaji inotie iyie entikiti? Neeku eton ninye ore ina kigira ake aitodolu ajo kira kuret openy owu olarrabal tenaa intim. Tunasimama imara, tunasimama kidete, king'or empati, nemikiing'er, nekiyiolo sii ajo ore iltung'anak linonok 50 to 70% neshomoita Azimio. Neeku mikiyieu eshell nemetii aitoki atua. Najo ashe oleng. Egira yiok iltung'anak aitobiraki le UDA. Nikincho enashe Deputy President tenkaraki ishoo Ole Ntutu metaa ninye flag bearer. Neeku kijoki ashe oleng nikimpongeza Ole Ntutu ajoki pongezi sana. Ore kitii enewueji nekiro oltim le Willy. Nekiyiolo ajo ore nomination e UDA naa nomination nasipa, nomination nemetii empurrore. Ore oltung'ani ojo aata entikiti e UDA naa Mungu naa pesho. Nekiyieu nkilikuan maswali nabo ake. Ama amu kitirisha apa namuka. Kai dii entoki alotu atumie namuka arashu kai inkunaki namuka nkejek apa nitirisha. Nelo sabu nipik. Nikiyieu nikijoki iyie karibu sana kitii inewueji nikira tayari oleng. Naa kiyiolo ajo ina